Teng thiên đàng của chúng trai của Jesus Christ, bắt nhịp đen suy hi phi sa chi xiên, sẽ cái cái chúng busan là cái trên cái chúng play, mà ấy khang play của khu phi, hai cái nước cái jaga ba phi bidon, là kalau hai cái gì xem, asidon kita nak apa hostel kita pay nama, nak cái jaga kita bagi tiap orang apa hostel ni hai yang xem, là si bidon hai cái jaga train cái jom phi, hang lu apa bidon kemana cái gue, utrai, udon ringkat lem apa yang kita jaga, utrai unjuk eno ya phi, là kalau hai cái mie hai cái si, unum eno ya cái jium cái jom apa jom phi, tu ni apa hang utrai lem cái jium dua, ablay ya aino ya mesti jisian hang ni cái pol komentar, hasuai cái begini play jual ya cái team cái jom ya ablay ni, nggak jual berminda ringkat bani gue, kita score cái team cái jom kita play jual kita pusan utrai ni team jom kan cushion board kan board ni utrai sa jisian, begini next camp hang ni cái jing nama lapan eming ni cái jing ay cái jom cái begini dia ni kata cái jing ni cái jing how Christ Jesus ni aino ini ablay hang ni cái port, begini jual begini cái team cái jom cái keren ni semua cái jing kan board ni hang cái jing begini don hame begini yang scam ni kan tam ablay in pike macam yang darkat lem ni hang cái jing pusan hang cái jing cái mana cái si hang cái shakri la kalau hang cái jing tray cái begini don ablay in kan ma memang jual no ingin ni darkat lem ni try Jesus ni IT hame ablay ni yang kita bapang kita shlom kita ni yang kita sem kita hostel try kita kita shenjing jai kita shenjana kita shenjing kita command kita jual ablay ni kita kui kita baru ada jual kita ablay kita jom ni begini yang scam ni hang cái jing kita don hame Jesus doai kita baru kita kita mau coba dah amen. Kabenda preng jong jing puson na ka ching jong play kan day na ka gospel ka jong Marcus na ka lindong ka basan ka khat na ka ar pusan tatar hadu ka lai pusan ba ka ni ka jong ka benda pin shem la tho la ni la bor ko da Matias ka lindong ka khnai ka ar pho tatar ba kunjo u Lucas ka lindong ka pra ka sa pulai tatar ba ki phang preng jong ka jing play jmut ka day jit ban ngai ban ye ka tin jit ban ngai ban ya ka shati kata kali ka mateng jong ka jing play jmut na ka ka pinta jo ka ting jong play but ya ni ka story la ya thu la ni la hikai ni ka jing kai a ki ba bon tali ki jing kai ki ba bon mot ki no kai ba ka sa shi sin ban mon ra pe ni ka jing kai ban pen ka ma ban hikai ya na ba bi ba kham ta me ban ya rap ni ban so thu shu ya ka jing ka mangi don how Christ Jesus ka ting ki jong play ka ong ku ni ka continue ka way ka ba don ka jing pang misnam la Arsenal, bat kabala syak sinom bon ke ru naki bon ki nopen kia, bat kabala la penlut bar ki badon ki jongka, ti khendiat ruem kam shem koi, Henry kalanang pang penban, haba kala ya slow shibang Jesu, kalawan prem to pai bat na shadin, bat kala kata ya ke jangko jomu, naba kala ladang shuyok ta, tangye ki jangko jomu ngan sakia, ti kumni ru kata ka jing kursai ka snam jongka kala ngano bat kala sotu hala kamen ba kala yokia na kata ka jing pang shitum hagoi ka por laran goi ka jaka kabala khot ka kata ka dong nom bat hang ni ka jaka kata ka dong nom la don ki bri ka shong ki basa ki iman ka jaka begini ki bri ki shong ki basa ka la tip ke ki kum kita ki riu kla la ni ki bri ki dan bando bri lalu bon ki bri ki chu point sa ka dong nom bat man ki por ki point sa ka kin jual phashu hagoi ka por long ba kawai ka mission na pa Scotland ka pha ki armut ki missionary ban let sa ka jaka hagada ka dong nom ban yala yung Jesus Christ kini ki missionary anak kita yokja hagada ka dong nom hagada ka klimat hagada ka sing kita yokja kini ki break hagada kila wan kila kamnya ki bat kila ya bando ya kini ki missionary kila ya bando ya kini missionary nadu kata ka sing kabala syaban bando ya kini ki armut ki missionary amju donju ki missionary hadin bon tuli ki snam ki ban lech shagre ka jaga ban yala amju donju ki break ki ban lech shagre ka jaga na ki shakti yala ka jom ka jingim hagoi ka pono dom we brio ubo in yo play baru yalap ya kecil di jom play uba kerten John Patton baru John Patton hagoi ka si ulo ong ya ka mission apa hapo ka ba dan hapo jaga ka mission long ya ka mission pa ya nga sa ko sa ka dom no nga lay ba yalap ya Christ Jesus nga ko lay ba yalap ya Christ Jesus ba penting ya Jesus Christ hagini ki brio dan hagade ka jaga kula punyap ya ka missionary armut pa ya nga ba lay chigi ga yalap ya Christ Jesus nga ko ba lay ba yalap ya Christ
Jesu hapring joki John pattern long yang ni kentin ha mission udon way na preng kiri ramba John ta mission lawan long you John mem shatin mem sa duai la ka John jingam mem shatin kalau mau syukai nomor kita dapat penyap mentar kita penyap ni me lana mele benyuk jak ha ka de jaka kata ka de ko new way na preng kiri ramba John ta mission long you John pattern la jawab ni Wong kami, wong kan untuk ayu yang akan show nak mereka jaga. Kalau kita iman kimnya mentip Jesus Christ. Kan untuk ayu yang akan leceh neng dan orang latip Christ Yesus. Kita kita leceh job nak jadi mentip Christ Yesus. John petang long ngasim ni karai kot jimat. Bangan lek banyalap Christ Yesus apa yang joki payah nak mission bangan lek banyalap Christ Yesus mereka jaga. John petang lo lek ban point siapa nak jaga. Pada kejing seluruh nak kejing syariat how play. Kalam syaitan, dengan jingai kemudian hak Kristus kalam syaitan Allah leceh dengan jaga mereka hak teh ke donom, boleh ya lap you Kristus wah play macam kita kipai ba, baka tak jingai tu kena kau ba, kita bun na pring Jibril, kita Jibril kita bando Jibril kita jaga, kita kelam kita pai Kristus nama ke jingai macam John pun kalam ke jingai syaitan, nama ke jingai kemudian hak Kristus Jesus Hagani ke jingai tu kena long ba, ulah don hagi jingai linti ke jauh, ban yalap ya ke kecil ke jauh belai ban penkiai ke bapang, bakadai hagi por berau sudah ban beno ya ke suai, balai nang tahu wan pai ban syagani ke jaga ban song hagi liang ban poi sesian jangan dunia Galilea, long bakadau Yesus, udang don hata balai ke jong kisiran lawan Hebrew, balai tip yukum ramba dan nungilan juga sini. Bani orang lawan balong you Jesus, kau try kau tenrat lawan, namar baga kun cuma baga kalas nem, kedon apeng ke jimpang hatmir ke jia, wan mapen kiap wan penim ka, Jesus, ulah leh rekat baru Jairus, rekat ke seman ke jauh kita ya buat leh baru Jesus, balong kotang Jesus Jairus ber kita ke seman ke jauh, hendak baru kau kipai babon belian, kila ya tuh rekat leh baru. Barkile kentur barkile bod Jesus Christ ban lek hak da linti ke bau lek ki pai ba babun belien ki le kan le badu ban pring jok ta ki pai ba ki babun belien la dan koi ki kentai ke pang Islam la khat asna na pring ki pai ba ki babun belien la dan koi ki kentai ke pang Islam la khat asna na ko ban ple chmut om ki pai ba ki babun belien re ki kentai ke pang Islam la khat asna Kum ke dustur juga Jew shop angin ya poi shakani ke jing play jmut ya ke jing tho jong ke gospel ke jong Marcus ngako angin ya pe ya ke dustur ke riti ke dustur ke jong ke Jew ba ke rukom ke jong ke haki por ke menshwa lomba kakum kan nyam jong ke Jew la ju om ba no la ne kano no kam da me ke kintei ki badam ya ke jing pang Islam ha ka met ke jong ke la ju nyo ya kata ke brio ba kata ke jing pang Islam ba ke jing pang ke bong khu ba kata ke brio la nyo bong khu ya ka Kajing pang bangkoi, mereka kita lebih dekat kalau khasan di keren ini. Balong lu susu, bagi ki bahkan ke brio ke ketak lagi long kita, long brio lagi long jan, lagi long jaga, lagi long penuh bahkan ke brio ke ketak. Kita kilong bangkoi, Kamut aku yang bentar lah belum. Hak nunggu bahkan ke kentai kali bang ketak, bahkan ke brio pang Islam khasan ke bang ketak. Kita kata ke jimpang jong ke jimpang bangkoi. Kata ke jimpang jom ke jimpang koi kasapriang hapriang jom kita kiba kini kentai kini man kita shisho kutung ke rukom jom ke jiu lomba om sha yang ke kentai om bit yang ke kentai ban keren yo shiman hakmat jom upai ba om bit yang ke kentai ban keren wan ya ugado bahaya nasang shiman lari lolong hendan lari upara lari pang jom ka hak lenti kesingkin hakmat jom upai ba kambit yang ke kentai ban keren yo ramba halan dia singkit kerana dia berhukum juga Jew karsnem kani ke kentai kama ashu bandon ke jinga dai halan jong ke ye kesem karsnem kani ke kentai kama ashu bandon ke jinga dai hak imam salam karsnem kani ke kentai kama ashu balech ke sinagog kama ashu ban dwai au le ke sinagog kama ashu ban ke doi ke problem hak jaga jong ke shakri kala ke kisnem Kena cuma
kena je mendung nem, kena je perkara kesal nem, kalar tulis nem, kalam di bahaya masam, kalar tulis nem, kalam di hendan di para, kalar tulis nem, kalam di bahaya, kalar tulis nem, kalam di para, kalar tulis nem, kalam di para bengen, kalar tulis nem, webrio, hapring ke lauba, jong ke jinglo marway, kalar tulis nem, webrio, hapring jong ke lauba, jong ke jingpang ke jingjenjar, baga jing sertok, ke jingpang ke ban. Hakapor ko pinong marway. Habring gijimpang kat di babun, gijimpang juan. Kajimpang kanang banar siya. Kani kikintay kanan hakata ka condition. Kanan hakata ka benda kabagalong way priyo. Kama siya banlin siya kayeng kasem. Kama banan jiyade bakin lang salam. Kama banan jiyade bakti parangay. Kama banan siya kajing siya kri. Namar kajimpang banan apo kamet kajongka. Kani kikintay kabago ka ongkalay persyang bun kilat. Banwa, yang kirukom jom kejing menkia, natang ni kejing bang kebenar kemet kejongka. Kapelut yang aspak kapong bakadon, hendak baru kejing persiang ki doktor hadir jadi doktor. Kimna bermenkia yang kejing bang kejongka. Marcos Lewong, kalau nang kampang jor keban, kalau kam jor keban kita kejing bang kemet kejongka. Kalau mi ismi, kalau mi kibor, kami omah yang kejing menkia. Kejing kodet kesedang banwan. Kajing semua marway kasdang ban-ban-ban-wan. Kajing jo jing kerman kasdang ban-wan hai kajing mujoka. Hari hakum kena kapor layo semua syafang jong Jesus Christ. Kalau semua tenak bahagia ni kalau layo semua syafang jong Jesus Christ. Bawa wan lingba jong kata kasno mujoka. Reality lingba jong kata kajaka kajoka. Bawa layo semua syafang jong Jesus Christ. Hapring jong kikuswai. Hapring jong jing jo jing kerman. Hapring jong kita kajing setok jong kajingim. Kama balai ciki bahaya, kama balai ciki parlo, kama balai ke emang masalah, kama balai ciki jia seng. Hapring kum kata kajing kum kata. Kekentai kalau semua yo Jesu, kalau semua yo Jesu. Kiskor kijong kila peliwang, kalau semua sebang jo. Kila peliwang kiskor kijoka. Bal minta kakwa balai ciki bani kendu yo Jesu. Henry kenal biar, Henry kenal biar. Bakadonnya kejimpang bungku ya kamet kejoka. Kakan mau yang kian juga ju. Kakan mau yang kain kajong kasnong kata. Kalau kata ke imlang salang kejoka. Bakadon apa yang kejimpang bungku. Henry kejimpang kajong kani kepriyo. Kejimpang kadon kamet kejoka. Kakam sertok kakam shitom bani kian jadi ju. Kejimpang kadon kamet kejoka kakam jenjar bani kian jadi ju. Bagi jimpang kia yang kita jimpang le joka ke kam tiang bagi ke jing syakti ke bagi ke brio godam ke jimpang kia yang ke jimpang le joka ke kam tiang ke kam siam bagi ke jing syakti ke godam ni ke riti ke dosto jing jiu baro kam selawan menjumpai kai Jesus Christ kemaki way you on board you Jesus ban lorni ban pek ayu Jesus ne kai ko ne nam ta ki brio kile slow shban ke jipan kia ka jo kile slow lo sa ya ki san hajar kile slow shban ki kamba ki bapala ki balale kile slow bo lopun kala wine ya ko menta ki wan ban lorni ban pek ayu Jesus ne takin the kam shelawan ban pek ban juo ban lorni ta ki ba kawan tang ko ke dao baka kalau bodon kam ne ke jipan kia kadon kam yang kecil kia kecil kejongka, hapring kapor kecil jenjar, hapring kapor berserta, hapring kecil men, kawan banwan yang kecil kia, kawan siang terai banwan yang kecil kia lo terai, kalian kecil tiang, balpen kaya ki an ki riti ki dostor jo kecil tiang jo kecil syak tanya nak emang kesalam, kecil tiang yang pempriang yang kata kecil pengislam ha kiwepat, lalu kecil pempriang yang kata kecil bangkua yang kata kajing tiang benar apa jongka mengiru hak jim bejongi hak kampam hak kini pol ke bangta kampam kini we ya mengiru minta kita cibun kajing tiang yo bangin laban sil ban pet kajing tiang yo ada sing syak entai hak emang kasalam kampam hak kajing jangan kini sini minta ya gitu kibala yo positif lepas kini covid kat kenai bunsil wat ki parado ki parsnam Kibana senang mata kita jual ya Tuhan ha. Hal kita di khidmat kendreng menong lebih kata kami lekas rukom jadi bangai dah krus Yesus. Yesus menjual entah.
upai sih kini kita jenjar, upai sih kini kita naya weri bi koi ki para, wat pen ki kemat kendreng ki jombi, wat pen ki kemat asap ki jombi ya kini kita mat ya pun kini kajing syas, lensyap juga kini, pen ki kini kemat juga jingi, kini kam ya kajing kedok jombi ya kajing, kini kam ya kajing tuai ki jombi, nyumtai ban pen ki dah wei pen ki jingun, kini kentai, kata kini kajing syapting ki jomba, kata kini bangi syapting kini kisini ki bamda. Yang isya kental hak emang salam. Yang isya baik lagi teman kemudian hak emang salam. Mereka kita cibun kita syuting, sawai kita syuting, babon apa yang jungi kita syuting. Lagi lo Kristen, lagi lo Kristen. Ni syuting yang pada syai, ni syuting yang pada syai. Ni kuslai lo cibun ke yang menjala syai. Hendak Yesus wong, what kuslai yang pada syai. Mereka je, ya ke jingat, ban ya ke syuting, je ya ke jingat. Bani gaji syuting, kebah ni kentai kalau lek kalau kasim ni gaji raikut jingut. Betul mana dia nak ni kentin. Ladang tang syokta yang dijangkut jom Yesus nan sa yokia. Ladang tang syokta yang dijangkut jom Yesus sa yokia mana kentai. What a faith. Kejingat berkau sisa. Ladang tang syokta yang dijangkut jom Yesus sa yokia. Labian. Ngandaran kam mengkata ya kan macam Yesus. Ngandaran kam mengandalkan power macam Yesus. Ngan syukta ya jangan jauh kata kan dia jingat kebekeram kami kebang khot ya ka jingat kebekeram artian ka jingat kebalaban rat wadi mausian ka jingat kebalaban rat wadi ulu ka jingat jong ka kentai kebang Islam. Ngan tang syukta ya jangan jauh pengkhian ya. Jam si kamat ko kipara tu iya Yesus. Jam si kamat daga jingat ke jombi hau Yesus. Pinyo iya ke bor ke bapala. Pinyo iya ke kamba ke jom Yesus ke banjaya ke jombi. Jam si kamat daga jingat. Pinyo iya ke bor ke bapala ke jom terahin. Omdan ka ain. Omdan kendon ke shalom. Omdan kendon ke iman salam. Omdan bor balapan kang ya ke jim kia ke jom terahin ke banjaya. Habis ke kentai lapang Islam kan arti kisah. Kebenaran mabut, kaya bukan kentai kalau lek kalau, kamu sangeno tang haba kala ya snow cuma jom Jesus, kamu sangeno tang haba kala raikut jumut hara ke jumut juga bakal lek, syau Kristus Jesus, kamu kuno tang hata, hendak kaya bukan kentai, kalau lek kau sim sama senjam ke balai, kala ketak yang kejain ke jom Jesus, kala ketak yang menjain ke jom Jesus. But maksud kita kan yang kentai ke jom Jesus, kalau pun kenya ke likely kibakan yang kentai ke syakti ni, kebeningkong kalau pun kenya ke distur jom Jew, kebahagiaan kalau pun kenya ke niam jom Jew, kebalai kalau pun kenya ke kendon jom eman kesalam, kini likely kiriti ke distur kibakan yang kentai kalau pun kenya harta kesini. Kambit berkeren ni usulan Ahmad jumpai bah, kalau keren ni Yesus. Kambit berkata maru kadang ni jimpang bangku ya kemet ke jumpa kalau kata Yesus. Dan sebelum kita buat Yesus harta kapor. Dan sebelum kita buat Yesus harta kapor. Dan nampak joki bal kompendai namar ke jing kamnya joki jing pun brio kira kompendai Yesus. Dan nampak joki kita komptingko hak jingnya namar ke jing pun brio. Dan sebelum kita kompendai Yesus pering jumpa apa pun. Ada kebesut nak bahawa ni semua Yesus belum. Don bakta yang Yesus. Hendak don kejing kita kebaper nak pering kita baru bakta kalau pendai Yesus Kristus. Don kejing kita kebaper. Don kejing kita kebaper. Bakta kejing kita kepada don jinggut. Kita kejing kita kepada ketak kenang. Bakta kejing kita kebaper. Nak pering kejing kita baru. Haru bau terai orang ni. Manu bakta yang kijan coba. Tuhan suatu manu bakta yang kijan coba. Kajing per tu kajing kita coba kentai. Nak pering kajing kita jeng diwepat. Kajing per tu kajing kita coba kentai. Nak pering kajing kentai jeng diwepat kalau kani kentai ke kita Yesus dah ke keti jom kajingnya. Kani kentai ke kita Yesus dah ke keti jom kajingnya. Kesimpulan Tuhan Yesus dia. Kani upai pelih upai abut upai kentor yang memang serang kilaman sebetulnya ya, kibriu kemana ya, Jesus tip, don bakta
yang don makta yang kanar tali Islam hak jing jong mereka beliau kalau persian kan bala benwa yang jing semua kanar tali Islam kajim Islam kadon hak met ke jong kanar tali Islam kajim kuslai kita hak clear kanar tali Islam kajim do jing kanan kanar tali Islam kajim bamnyo yang kajim benkia kata kalau ya persian kata kalau kanar tali Islam kapun semua yang kajim don jiem ke jong benwa yang kajim semua Hanya tang sisin kita, dah keti juga jingai, yaki jangan juga terai, lapun kia par yang ada kita. Tang sisin kita, yaki jangan jong non penem jong terai jisu, dah ke jingai lapun kia yaki jimpang kepada kadar kelih Islam, kebagi doktor kim semua lapun kia, kebagi dawai resin kim semua lapun kia, kebagi jing sumar baru kebagi persiang kim semua lapun kia. Tang sisin kita. Niki jangan kita mutuai lapun kiat yang kita kentai. Jisu, uleh yang kita doktor kimak benda, kerana tu lagi Islam kita lalu nak kacim juli kentai. Jisu, uleh yang kita kita sumar baru kita persiang ban sumar, kimak ban sumar. Jisu uleh yang kita kiwei kimak benda. Oh, kat kun kain jadi jiu, hak jadi siapa Jisu ada dalam bangkoi, malak tak ada ni beriu di bangkoi. Ini kenal yang gue. Om don kawai lo haput hey. Om don kawai lo haput hey. Kabala ban penceklia yang Jesus Christ. Om don kawai lo haput hey kabala ban penceklia yang Jesus Christ. Dia mereka ni kita upol ulang kempap, ulang kem jing top dia, ulang kem jing bangkoi. Hado kasni ke jinya bagi jing padi so. Walau haput hey kawai bagi kini kim cina snow hado jing Jesus Christ. Nomor dua, ulang utrai. Wadan bor halo jiki eki baro hadir magani ke kentai kalau yo ma de ke penkia ya kamet ke jongka ke sistem dan kamet kali benri ateng jumpa ba kali benri ateng jumpa ba ngala bersuntu ya gani kentai balik kali benri ngala bersuntu ya kenapa kalau nomor ba kasyaptin yo dan yo i ba fakta kenapa kalau ba kasyaptin yo kasakan tano kenapa kalau sibuk ke syaptin hak manusia ke jongka nomor ta kacang hapren jumpa ba kri ngeri hapren jumpa ba Jisu lo ini ki kman ki jauh yang mereka kentai bakal ketai lo hanya ukli mano baktai ba paling Jisu ukli mano baktai ba kadang belum ukah benar burung yo ukah benar burung yo ukah hari ni kenti ke pemerintah hakmat jumpa ba beli mabud yo Jisu Christ ukah benar burung yo ukah nama kita ukli ni ukli mano baktai mana kita enak Jisu, kekentai hari mulai slow yang ni kejingkeli. Hagi Jisu kalau apa Joseph jaga, kalau apa si Pedro nak datang jaga, kalau apa ni Paino si hari mulai yo yang kejingkeli, Melinda nak kejingkeli, hari mulai yo yang kejingkeli. Kalau apa Pedro, kalau apa Joseph jaga, kalau apa ni Paino si nak kejingkeli. Ini kentai, ada kali Pedro. Lara kesab jajan, lara sulit panas sih. Kan doa yang kekabuk siang, banpla yang kekamba kejauh teraya kata kasih. Kan doa banpla yang kekamba kejauh teraya kata kasih. Nomor kita hari lo Jisu, mana bakta yang hari kita ikon cakap. Ringkat pakai jin syati, ringkat pakai jin kenyu. Om mereka saya kelas kejauh. Kawan cakap kalau, dari mana aku kenal? Dia mengaku kena bala kabala ketak ya kijai kijome bakla itu ya kada on bala dom ni kada kijimpang ba kharsna na kamet ke joma henai ngam sino yo ya kijipun kia ngalawan na kada kasi ba marsam ketak ya kirmeng na jan jome lapun kia yang aku try try Jisu wong ni ni kendai to kermen ko kon ka jingit ke joma lapun kia ya pa wow ka kentin ko smut Tukarmen gugun, ukot senangnya kakak gugun. Kayak apa pelang yo bergugun, ya kan ikan kentai kamu panggung Islam. Nampak kita bagi babun pelabut, ukot gugun ni kakak burung kamu kerana ya kan ikan kentai. Bangsa ukot gugun, how tahu tuai jadi kamba, how tahu penim juga pakai, how tahu siang kesiang, how tahu tuai kita. Kalau burung kamu kerana ya kabri, masak kentai kabom dan burung agak enak salam, kabri masak kentai masak nyo.
kuat habo jong jing shan dit lai ka bri la sha nyol ko ko ka yin sen utrai on ko khon tu karmen ko khon kam khon ya ka jing ke jong pa ka pun thia tang ma ka dang jong jing tang ma ka dang jong jing ka yo ban long ka khon ke jong play ha ka ka si tang ma ka dang jong jing ke jong ka balik ta e ki jan yung Jesus Christ but kalau apply ke jing la ko kra mat ji pai ba to bu but ke jing ta ke jong ka tang ne ki jan ke jo la pun khia ya ke jing pang ke jong ka shi sunan kani kan thei ko so ta ko ne thu bi ba ko ba kawan je Jesus da ke jing ting henry ka le pa no da ke jing men ma da ke jing sok nang ka kale ya ka sok ong Jesus to men go go to le ya ka sok ke jing ke jong pa kala pun khia ya ba hallelujah hallelujah yung tuai ke tuai no pun khia jong ke jing jong ke ke contain lo pang islam la thar sen mo no pun khia jong ke jing ke jong a jong pi kene ke contain kala ban ji artli ke baro kala ban ji ban nge ban lai na ke jing pang ban lai na ke jing ya ling ba jong ka ke jing pang kala ban ji ya ka benda kala ban ji ban nge bakal lai ban kita ban lai na ke jing pang ban lai na ke jing ya ka ke jing pang ngani kala ban ji ngani kala ban ji ban shakti ban yak na apreng jong ka ke jing pang hari ke contain na ji ban nge bakal lai na ka ke jing pang bakal yung ma ni ke jing kia na ke jing ke jong ka kapasan ke jing pang kala dana ke met ke jong pe kanop nai ke jing pang kala le don bo ra ke jing ke jong pe kanop tayo kata ke jing pang kala dana ke met ke jong pe kanop ski kata ke jing pang kala dana ke met ke jong pe kanop kita kata ke jing pang kala dana ke met ke jong pe sabi ngai we kita yo Jesus da ke kti jong ke jing ke jong pe kita yo Jesus da ke kti jong ke jing ke jong pe ka jing shakti baro ken jana ki jing pang baro ken kia nama butrai don ke jing kia pina banji ban puri no ya ke jing ke jong pe habre mo pa ba bobon mo basule ha patang mga marwe bo pa ke jing pina banji ban puri no ya ke jing ke jong pe namar ke jing shakti ya ke nong yalam ke jing shakti ya ke jing soleran ke jing shakti ya ke jing shaiben pina banji ban puri no ya ke jing ke jong pe na ma gue na bi puri no ya ke jing to bi bidon pendon ha ban pla yo try uno penim jo ke jing ke jong pe bo ya ke jing ke jong pe ha Christ Jesus bo ya ke jing ke jong pe ha Christ Jesus jin na ban ngai tang yo ban yo shakti ya ke baru jo baca salam jo ke jing jong pe ni shakti ke baca salam ni shakti ke bangi small bolo baca ni shakti ke jing pang ke shakai ni na ni shakti ke nong shon ni shakti ke du snew ni shakti ke baru bo ya ke jing ke jong pe ha try kam kordor ke jing ban ya ke shakti kam kordor ke jing ban ya ke shakti ke jong ha jong pe malar bilang ya Christ Jesus kumong the missionary kambayo na bangan le dak ba yakno henry malayo ban ya thu yo Jesus Christ chekitay ki mampani thu yo ban ya bang yakno khan de yo ban ya thu yo Christ Jesus ka bakite ngan yakno bang le chemreng klan de thu yo gospel hakitay ki ban sale chu jo kamba ba ya hakiti ki jong ki baki ki yo le chemreng ban ya bang yak hang le baki ki le chu jo kibi ya Christ Jesus tu yang sekarang kita jengai nama kebahagiaan kau dan kita kibi yang sekarang kita berikut kita kan kebanyakan yang tu lagi jeng song kerku yang pribadi yang kesan kita jauhi yang kejeng kita jauhi online ball dan pinang yang sekarang kita jengai how Christ Jesus nation